ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu, da ćemo igrati Minecraft, Sky PvP, ali na drugom serveru jer su onaj hakovali i ne mogu više da igramo onaj. I danas ćemo igrati na ovom serveru i idemo. Malo će biti muzike u pozadini, pustio sam jedna pesma. Ok, idemo. Prvo ćemo da bežimo pošto ovdje ljudi imaju sve dijamantsko ponekad. Ne, tera me. Sad ćemo da uzmemo diamond. Ne. Neću pričati zbog toga što je muzika tu. I idemo. Neko me gađa strelama, ali pogađa me. I ok, nema veze. Počet ću još malo. Evo još 13 sekundi pa onda mogu da uzmem. Ljudi, imam 5 levela, mogu bi da enčetujem nešto. 3, 2, 1. Evo ga. Enčet. Samo da vam pokažem šta sam uzeo od stvari, to je predobro. Evo. Pišite u komentare da li vam se sviđa. Sada ćemo enčetovati mač. Smite, to ne valja ništa, ali nema veze. I moramo da bežimo pošto svi imaju dijamantsko pa ne bi sa njima. Pošto će me ubiti. Dobro je. I ovdje ponekad laga. Vidite. Hahaha. Gdje je čovjek? Jeste ga vidjeli? Vratite ako niste vidjeli kako je. Idemo ovamo. Počet ću još malo pošto ne znam šta ću da pričam bez veze, ovako da pričam nije. Ok, gađamo ovog lika i mašimo ga prvi, pogodili smo ga, malo mi laga server pa zbog toga, za malo, on se sada krije, ali nećeš zadugo, majčin sine. Dvojice su se stasala, sad ću gledati onoga možda padne, ali ne, on je otišao. Samo znam gdje je Diamond Chestplate i one bočice za regeneraciju. Ovdje ne znam previše ništa, ali ovo je novi server, počeo sam na novom serveru, daću vam link u opisu videa i nema ovdje puno onih nekih likova, ali odličan je server onako. Evo, pesma je se završila, ja ću uključiti opet, kopirati video, uključujem. Šta ću da uključujem, to je samo se uključi, koja sam nabudala. Idemo. Ako niste vidjeli onog lika, premotajte kako malo prije možda i pao, ali... Eno, tamo ćemo one likove pucati. Gledajte šta radimo. I ne znam šta ću još da snimam, pa recite u komentarima da li ću to. Mogu bilo koju igricu, samo vi kažete. Hajde, pogodi ga više. Ona devojčica ima cheat. To ima cheat, brate, kad te dotakne, nosite 30 metara. Pokušat ću da je ubijem, ali ne može to da se desi, da. Evo, pogodi. Vidite koliko odbaci, to je... A ja nisam baš neki PvP-er, evo. Ovo je, brate, cheat, mislim da ovako niko ne ume da igra. Ok, evo zbog toga što ste vi tu, uzet ću diamondskom, pa nema veze šta će da budem. Samo da vidimo, ovako ćemo ovo. Mislim neću chestplate, pošto ću otići da uzmem. Idemo ovo, to dobro. I ok.
Ako failam, ljudi moji. Ok, to je to. Ovo ćemo pobacati. Ovo ćemo isto da bacimo. Ovo dole i idemo. Samo da vidim nešto. Da li može dalje da se pogodi? Mislim da ne i idemo dole. Što? Što? Koliko mi laga? Koliko mi laga? Opa, dobro je. Nemoj ovamo, molim te, ne ovamo. Dobro je. Mislim da ovdje nema ništa. Ok, dobro sam mislio. Ajde, pogodi ga, brate. Evo kako vidite ovdje sa desne strane ima neki rang ili kao ovih ubistava i to. Ja sam odličan u ovome. Bravo, evo ga, pogodio sam ga. Dolazi kod nas, moramo da bežimo, ljudi. Pa nemojte me gađati, bre. Da, ne umem ja parkour. Ok, stvarno nas je, ok. Evo ga lik ovdje, Šta? Koliko laga, brate, laga. Ok ljudi, to je bilo to za epizodu, vidimo sljedećoj, ciao!